mali, dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas radimo krempitu na starinski način. Prvo ćemo početi sa korom. Tu ćemo staviti 4 jaja, 4 kašike šećera, 6 kašika brašna, 3 kašike mlijeka i 3 kašike ulja. Naravno, kašike trebaju da budu supane. Sada ćemo umutiti jaja i dodati šećer. Dodali smo ulje i mlijeko i lijepo smo umutili. Sada dodajemo brašno polako i mutimo viljuškom. Sada ćemo praviti fil za krempitu. Tu smo stavili smo litru mlijeka i od nje smo odvojili 1 šolju mlijeka za gustin. U mlijeko ćemo dodati 10 kašika šećera i pola litre vode. Mlijeko smo stavili lagano da se zagrijava i umutili smo 200 grama gustina. Sada smo uzeli 6 jaja, također za fil, i odvajamo žumanca od bjelanaka. Sada ćemo u bjelanca dodati 1 kašiku šećera, tako i u žumanca. I to sve dobro umutiti. Kada smo umutili naša jaja, naše bjelance i naše žumanca, sada ćemo u žumanca dodati naš uvučen gustin i lijepo promiješati. Evo, naša kora je gotova, mi smo je pekli na peka papiru. U zagrijanu redu smo je stavili na 200 stepeni i odmah smo isključili na 180, naravno kada se regna zagrijala dovoljno. Onda smo je tačno pekli 15 minuta. Sada ćemo lagano dodavati bjelance u žumanca i gustin i miješati. Kada smo polako dodali sva bjelanca u žumanca i gustin, sada ćemo tu smjesu polako dodati u zavrelo mlijeko. Evo, naše mlijeko je provrelo. Mi smo smanjili vatru, mlijeko se još kuha, sada ćemo dodati našu smjes u mlijeko. I polako miješati. Mi smo našu koru presekli na pola, jedno pola ide dole, a drugo pola će ići gore na kraju. Sada stavljamo fil na koru i lijepo raspodijelimo po tepsiji. Dok je fil vruć, stavljate ga na koru i onda poklapate drugom korom i onda posipate šećerom u prahu. Dok je vaša krempita topla, trebali biste joj nožem lagano obilježiti gornju koru da vam je poslije lakše da izvadite vaš komad i sad ide u frižider da se ohladi, jer se mora baš dobro ohladiti prije nego što bude se servirati. Evo, naša krempita je gotova, sada ćemo je lijepo izrezati, pa ćemo onda da probamo ovaj divan slatkiš. Ovo je naša krempita i sad ćemo je probati. Samo kako mekana. Kako je samo ukusna. Ma nema bolje od nanine krempite. Molim vas, probajte ovaj divan slatkiš. Nadam se da ste uživali u našem videu.
Ostavite like i komentar, molim vas pretplatite se na naš kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!